Arwe kejang pen Durga Puja ahiti lapen Hawari sunimso arong aja phan kapang sang. Dong kamukam along gunasap aputhak kacethan. Ferangke aphan kapin rem BJP amai long ferangke dunang nepu Bokajan Press Club pen kaceparai. Kardom ade belta long peneli belta than bang thare harmony be nem beltang ton pen arjita. Durga Puja lapen Hawa risunimso aronga jephan kikim kerang kisi kedang apor hut pilthe arwe nange sun ajok lahini aronga jephan katikuk angring nang dokok asonsi theglong. Lapu laben Durga Puja lapen Hawa risunimso aronga je nangli tanglo lahini aronga je ke pachun jephan non malam kisi kedang dode sangse asonsi theglong. Karbiang long talavir along Hawa risunimso aronga je ketalon je aphan kisi kedang apora hut pilthe arwe nang sun ajok kisi gedang amo pen chenglok ason ke paprang nang ji amo paprang thekthedat ason dipurong supi ahiti along ta arwe kejang sir ajok aronga je ahiti print prele ason si theklong. Westcar Benglong along adun thu toklang aronga je mate guna sop kipadu thuji aphan cherok tok amai padu pusi card news along birta nang pali. Westcar Benglong along ta puthot toklang aronga je mate gonasop kibi thuji aphan toklang asai kam atum chisik chedang pontu toklang aronga je arni kate boklang dampen pre cricket home arni guthi PLP school ahemalong toklang aronga je aputha isi cherok tok amai pado dipen chitri chepempu amai kepado pen Westcar Benglong toklang asai kam asai phu hakim rong pi lapen thanbang atum chetong dun. এই কাৰ্যসূচীটো আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ মানে ধৰক আহিবলগীয়া গুণোৎসৱৰ যি কাৰ্যসূচী আহি আছে 31 to 3 November 2018 আমি সমূহ স্কুলৰ অৰ্থাৎ কলঙাত ক্লাষ্টাৰৰ আণ্ডাৰত থকা সমূহ স্কুলৰ মানে অভিভাৱকসকলৰ পৰা আদি কৰি সমূহ শিক্ষকসকলৰ লগত একেলগে যুটীয়াভাৱে এটা সজাগতা গুণোৎসৱৰ সজাগতা সভা আয়োজন কৰিছোঁ আৰু স্পেচিয়েলি এই ক্ষেত্ৰত কলঙা ক্লাষ্টাৰৰ শিক্ষকসকলে আয়োজন কৰা হৈছে। ইয়াত অভিভাৱকসকলক কেনেকৈ সহায় দিছে? অভিভাৱকসকলে বহুতো স্কুলৰ পৰা তেওঁলোকে সহায় জনাইছে আৰু নিশ্চয় আজি এই উপস্থিতিত আমিও আপ্লুত হৈছোঁ আৰু তেওঁলোকে আহিবলগীয়া দিনটোত নিশ্চয় সহযোগ কৰিব বুলি আজি এই সভাত তেওঁলোকে আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিয়া দেখা পাইছোঁ। Bokajana long do apherang ke aphan BJP ajhaga bang phuatum kethera lapen kapin rem apothak pre cricket home arni Bokajan Press Club along tongsekot amai padu busi Bokajan pe nilituma pherang ke ladak card news along belta nang pali Bokajan along ke do Gones Paswan pu inut pherang ke aphan BJP ajhak abang phuatum kether ke hap lapen kachingkrin lake chokche lapen ke chokche abang phu Joyram Roy Parthar Bhumik Gautam Soikia Jandip Upadaya Chunu match lapen ari sang hotum pherangke pason aphan chingduk nang ji pusi Bokajan Press Club atum lamthe cheparai Bokajan Sub Division angkang BJP amai padosita Bokajan Press Club pen birta humri dunte puta cheparai pontu non malam support han birta mu ton ponik sina. Hurry up, hurry up. Hero Company gives you a beautiful opportunity to have any kind of scooty or bike with the best help of easy loan facility. Also, it will be covered up with best driving comfort, best mileage, easy spot finance, best looks, etc. Service accessories and spare parts are available here. Please contact nearest authorized dealer. SMV Motors opposite of DIG Bungalow, Difu Manje Road, Karbi Anglong, Difu. For more queries, please contact 9613731109 or 9101147818. J&J Mandu has come to twist your taste with ethnic traditional dishes, noodles, rice, main course, beverages, soups and many more. A restaurant that makes you feel alive and energized. You can be out there enjoying the things you love. Parties like wedding parties and birthday parties are also taken up. On any occasion,
occasion, the order must be given at earliest time. For more queries, please contact 9435 925 116. J&J Amandu, Difu Karbi Anglong Birla, near Bharat Petrol Pump. A family restaurant, a part of your family. Ganj Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Turkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Trail, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Come one, come on. Grand opening of Bazaar, India. A shopping mall consisting of various quality of gents wear, ladies wear, kids wear, and tremendous quality of household items, accessories, etc. Main Market, Old LIC Building, Karbi Anglong, Assam. Looking for your needs? Visit Bazaar, India. Dinamu Piputat Bertalo, Wangtulo. Assam Hills Area Development Minister Sumronghang Arideng pen pre cricket home arni Dogmoka Ahawara Farman Osomara Phan Scholarship Lapen Kisu Kun e Abang Pubang Pia Tumapan Check BC Akera Pajir Surhinira Crit Roxy Cleaner Cap Surit Scheme pen pre cricket home arni Dogmoka Longkapteran Uditrom Hall along Harogat LA Constituency MLA Joyrap England Arideng pen Charlie Osomara Phan Scholarship Lapen Kisu Kun e Abang Pubang Pia Tumapan Check Ronsi Dihina Kerap Pajir Check Keron Amai along EM Raju Tisu Lapen Ari Sangho Tum Chetong Dun
East Karbi Anglong District Mahila Congress Committee Kasang Terangpi Pre Cricket Home Arni di Mahaso Along Swift Agari Pen Cingkoi Pit Pusi Kat News Along Birta Nang Pali Alang Lisi Kacelang Aphan Maibong Hospital Along Si Abet Jepap Pusi Birta Rip Podlong Ada Birta Bang Lapase Kanton Ponilo Demi Thangme Kurang Thu